Kitabu cha Tawala kwanza mriango ni wa 18. Baada ya muda mure kaiza mwaka wa hahu neno la Bwana likimzirire Elija kumwamba enda mbere za Ahabu na mindare hamvula. Bayo Elija achenda mbere za Ahabu fikara yo nzala yere ni bomujo mko Samaria na habura za mwiha Obadia are kalande muimirizo ayo nyumba ya mtawali. Obadia wera na mwago ha Bwana jomu wakati Jezebeli roho kala na alaga manabii ya Bwana. Obadia wahala manabii gana mwenga kia fita kaiza panga mbiri kila panga manabii 500 na akikala na hapa chakure na maji. Abu were wangwamba Obadia dengereka yo isi yosi kaiza vizu hojo sina madete hangini hunadime kupata ndisa za kurisa farasi na nyumbu ili madime kuishi sizangine makafa bema kiigaje yosi marimo kalama za panga kumalandisa. Ahabu achenda upandewe na Obadia achenda upande mwingine. Obadia roho kala kwendani watungana na Elija. Obadia kimumanya na kizama hata kithanguche kiguta hotsi na kiamba. Ndiyo bwana wangu Elija. Elija akizigiza kiamba. Ndimi. Endoko ng'ombe bwana Ahabu. Elija ahaha. Obadia kimuza kingwamba. Nitakosani hata mimi na muhumikio na nilasha kwa Ahabu nilagwe. Ujeri wenye hereye bwana mlungu aishijo. Kana iti hedu utawale ambamo ye bwana wangu kaza homa mtu kukumalawe na kila taifa hedu utawale roho amba kukala kuko kwao yewa hende maape kukala kama konere jiri ela vikara unanamba nende kwa bwana wangu nikambe Elija haha simanya kale roho wa bwana nda kuhirika hindi hokuricha maana nichenda ngwambira Ahabu na sikone andana laga iza humikio nizakala nikimwabudu bwana hangu hoho wangu vize wa bwana wangu kusikirire jonrisho henda wakati Jezebeli roho kala na alaga manabii ya Bwana nafita manabii ya Bwana gana mwenga kaiza panga mbiri manabii 500 kaiza kila panga na nikiapa chakura na mazi kizo unanamba nende kwa bwana wangu nikamwambe Elija haha andana laga Elija akiamba here bwana wa majeshi iye ni muhumikira aishijo rero nda kwenda mbere za Ahabu. Bayo Obadia achenda kwa Ahabu achenda mwambira na Ahabu achenda ili akatungana na Elija. Ahabu ariho mona Elija akimwamba vize ndiwe wa mbuzi wa Israeli. Elija kimzigiza akimwamba simi ni mbuzi ya Israeli mbuzi yeni uwe na Adamu wa babaya mzarisha malagizo ga Bwana na kutoa mabaali vikara lagizira tuo sikaiza Israeli maze matungana nami mrima wa Karimeli kiza uze nao manabii 500 wa Baali nao manabii 100 Ashera Maria umezani hajizibeli. Baya haba kiuma ujumbe kaiza Israeli yosi na kia kunzumanyo manabii ko mrima wa Karimeli. Elija achenda imambereza watu akiamba mdatuangira mbiri hatarini kala Bwana ndiye mlungu bemtuweni ela kala Baali ndiye mlungu bemtuweni iye ela watu kama nenere kitu ndo Elija akiambira mimi ndimi niziye sala kaiza wa manabii ya Bwana ela Baali ana manabii 500 baimbo zani nzao mbiri manabii ya Baali na matagule mwenga maitinze maitose kiza maike hoku nini ela masigwize moho mimi na minde itayarisha nzao nyingine niike hoku nini haso kwa shamoho gonya mdangwi haya mlungu wenu na mindangwi ha Bwana ya mlungu ande zigize kwa moho nde mlungu ndo atosima kiamba jone na joni vidzo Elija kiambira manabii ya Baali sagulani nzao mwenga hedu na mwanze nini kitayarisha kwani nini mwanji mweheni mlungu wenu ela msiashe moho bule bema kihale yenza Mario pewa na makitayarisha gonya makimwiha Baali kula mazache hata kumtana makipiga lonzo makiamba hewe Baali fuzigizie ela kazigizire bule makivi na kudengereka cho kijecha kwa mbozera sadaka maricho kalama za kitengeza nafika zora vitwani Elija akianza kwa atakana kwamba voyani jomu iye ni mlungu hangina anaza jomu hedu ana shughuli nyingi hedu hatakala safarini hedu hangina kala rere na suti ala muswe baima kipiga lonzo na kuzitinza na mishu na mafumu hata makivuza milato herarisho kala dharau zororo hoteguka makiendra kumboza unabii wao hata wakati wa kumboza sadaka ya zule kifika ela kama patire jibu na kanare ya dola ndo Elija kinena watu ose akiamba nisongererani hedu bayo watu makimsongerera na yakikira kabisa cho kijaje cha kwambozera sadaka Bwana kilicho kala cha bando akihala mawe 10 kulenga na hesabu ya mbari za ana Jakobo
ambaye neno la Bwana ramzira kumwamba undaifa Israeli akihumira gomawe kujengera kija cha kwambuzira sadaka kwa zina la Bwana kija kitimba mtaro kukidengereka kwa mtaro wale unauadimi wa kusukula herese mbiri za mbeyu akizipanga zokuni tototo akiito satosa ng'ombe kiza akika huzulu za zokuni ngonya kiamba zazani vya vine cha mazi mwagire sadaka hamwangana zokuni akiamba vihende ni kaheri na makivienda kaheri kisha akiamba vihende ni lohahu na makivihenda lohahu gomaziga kimwagikati za pande zosi za choki jaja kwambozira sadaka hata kakiza lamu mtaruni wakati wa kwamboza sadaka zulo nabii Elija akisongera hehe na kivu yake amba Hewe Bwana Mulungu wa Abrahamu, Isaka na Israeli na vimanyikane vivirero kukala uo Mulungu mumu Israeli na ukala mimini muhumikio na kukala gaga gosi nze gahenda kwa amurio nizigize ewe Bwana nizigize ili kwamba tumamanya kukala uwe Bwana Mulungu na kukala unda igaluza mioyo yao kaheri kona moho wa Bwana ukitima ukiocho sadaka zokuni gomawe na yo mitsanga na ukilamba gomazi garigo kalima mtaroni kuzona visho watu osima kigwa na moyo na makirira makiamba Bwana ndiye Mulungu Bwana ndiye Mulungu gonya Elija kilagiza kiamba agwira no manabii Baali asichimbira hata mwenga bayo watu makiagwira na Elija kitaramkana hata kazuhoka kishoni achendala agakuko Elija kingwamba Ahabu mbuka ukare na kunwa kwani nasikira mvula nyingi na za mono bai Ahabu akimbuka kwa ndare na kunwa Elija akikwera hata kiracha mrima wa Karimeli na kuko kizama hata kithanguchi kigutati na kika bushura kahika ya mavindi akimwamba ya muhumikiwe mbuka kwa lolo upande wa pwani na ya chenda na amba hakuna kitu chochosi kuko Elija akimwamba enda kaheri kana fungahe lolo fungahe muhumike kire habara kama kuna kaingu kati itehere mkondo wa mtu kana mbuka kula baharini Elija akimwamba mbuka kwa ng'ombe Ahabu tayarisha gari rora farasi na utaramuke sizemvuleka kufungiza vichache na vichache kugitana kukipiga lumvuto unya kukigwa mvula bomsana na Ahabu akikora gari la farasi achenda Jezreeli nguvu za Bwana zikimzirira Elija na akifunga mkumbu ukuma akiuka malo kumtangulia Ahabu hata Jezreeli